umuhizi nturambirwe, umuhizi nturambirwe, umuhizi nturambirwe, turimo kurangiza urugendo. Umuhizi mu kwihangana, umuhizi mu gusenga, umuhizi nturambirwe, turimo kurangiza urugendo. Umuhizi nka Daniyeli, umuhizi nka Shaduraka, umuhizi nturambirwe, turimo kurangiza urugendo. Umuhizi mu kwihangana, umuhizi mu gusenga, umuhizi nturambirwe, turimo kurangiza urugendo. Umuhizi mwene data, umuhizi nturambirwe, umuhizi nturambirwe, turimo kurangiza urugendo. Umuhizi nturambirwe, umuhizi nturambirwe, umuhizi nturambirwe, turimo kurangiza urugendo. Bene data, Imana iri kuyashaka abahizi bahagarara, abahizi bahagararira umurimo w'Imana, abahizi bataraba uruvugo, abahizi bataraba ibibazo bahura nabyo muri rugendo, abahizi bataraba intambara nyinshi bahura nazo, ariko abahizi bahagarara nk'abahizi. Ndetse abahizi, abasirikare bahagarara nyine bahagarariye urugamba, bataraba hirya no hino, ariko bahagaze bashikamye. Rero Imana ntishaka nk'aba nk'uko yatoranije, ariko ivuga ngo abantu bose bafite ubwoba ntibatahe. Imana ikeneye abantu batagira ubwoba muri kino gihe, kuko ibiteye ubwoba birahari, ibiteye ubwoba birahari, ariko Imana ikeneye abantu batagira ubwoba, bahagarara kigabo, bagahagarara bemye, bagahagarara bashikamye, badatinya, bariko bahagaze bahagarariye igikorwa c'Imana. Abo ni Imana iri kwirakenera, abo ni Imana ikeneye guhagarara nabo. Rero mwene data, wewe wumva ukwiye guhagararira igikorwa c'Imana, wewe uri mu ishengero ukumva yuko umurimo w'Imana warononekaye, ukabona umurimo w'Imana hari ibitabo bimeze neza, haguruka nkawe, uhagararire umurimo w'Imana. Wowe ubona mu muryango hari ivyononekaye, haguruka nka wewe uhagararire umuryango. Wowe ubona hari byinshi, kuko muri kino gihe Satani yatangatanze hirya no hino, yatangatanze mu itorero, yatangatanze mu bihugu, yatangatanze mu miryango, yatangatanze hose, ariko akura ku rwego rudasanzwe. Ariko abantu b'Imana ikibabaje nuko basinziriye. Uyu munsi urahagarara ukaririmba n'abadayimoni. Uyu munsi murahagarara mugasenga n'abadayimoni. Uyu munsi imirimo y'Imana, ibikorwa by'Imana byose birimo abadayimoni. Kubera iki? Kuko abantu batakibona, kuko abantu bahumirije, kuko abantu batagifite amaso y'impwemu, ariko abantu bahora bishiye amaso y'umubiri. Ariko urabisha amaso y'umubiri, ntuzobona ngo abadayimoni, ntuzobona ngo aba n'aba, ntabwo ushobora kubimenya. Birababaje, hariho abantu batanguwe neza ariko basozeye nabi, kubera bamwe ubusamazi, abandi kubwo bakunze amaronko y'isi. Satani arabanyaga, abanyagishije ubukene, abandi arabanyaga abanyagishije kuko bashaka amatungo, bashaka iki, bike Imana yabaha bitari bibanyutse. Imana bene data iduhe kunyurwa nuko turi, kuko umuntu yatamara kunyurwa nuko ari, asanga yavuye mu nzira yayo. Abandi mube maso, kuko ubu kubata amaso gusamara konyene ukubita urugohe gatoya, Satani akaba yakunyabije. Birababaje, harimwo abarabahizi, ariko uyu munsi Satani yamaze kubafata. Harimwo abari abakozi bayo, harimwo abakora, harimwo abaririmba bakaririmba ijuru rikanezerwa, harimwo abasenga ijuru rikanezerwa, harimwo abakora imirimo ijuru rikanezerwa, ariko uyu munsi Satani yamaze kubafata mpiri. Birababaje. Rero mwene data, ibere maso, bera maso umurimo Imana yaguhamagariyemo, bera maso itorero Imana yaguhamagariyemo,
bera amaso umuryango Imana yaguhamagariyemo, bera amaso aho uri hose, kaba akazi, bera amaso ku kazi naho mukorana, bera amaso ahantu hose, kuko ijambo ryo ratubwira neza ngo aho muri nihaba amahoro namwe muzoba amahoro. Mubere maso ibihugu byanyu, mubere maso, kuko turazi neza ba Daniyeli barashikamye barahagarara babera amaso igihugu bari barimwo, babera amaso aho baje bavuka, babera amaso imiryango yabo, ariko ntabwo bigeze, bari mu munyagano, bari bamerewe nabi, bari barushe, bari bagowe, ariko kubwo guhagararira igikorwa c'Imana, kubwo guhagarara bayimanga ico bari co, catumye bahindura amahanga, hatumye Imana yabo yemerwa naho bari barahanyagiwe. Rero bene data, muri kino gihe harimo abantu bafite ubwoba, ugasanga aho bageze baciye bihindura, ntibiyerekana yuko ari abakristo, ndetse cyane ugasanga aho bageze ntibashoboye kwemanga ko ari abakristo, ahubwo baciye bashika bashize bifatanije n'abo basanzeho. Ariko bene data, dukwiye kuba nimbura umukristo, ukwiye gushika aho ushitse hose ukiyereka, ukamenya ko umukristo nyene, kandi kugira ngo ushobore guhindura abo usanzeho. Ariko abo usanze ntibari baguhindura, ahubwo bari bubahindura. Ariko ikibabaje, twebwe abakristo nitwe baduhindura tugahindurwa n'ab'isi. Birababaje kuko tutemanga ngo twemange ico turi co, cyangwa twemangire umwami wacu. Ariko birababaje, ikibabaje nuko Satani n'abakozi biwe aho bageze hose bemangira sebuja wabo akorera. Ariko ikibabaje, abakristo ntabwo bemangira Imana yabatumye cyangwa Imana yabahamagaye, cyangwa bemangire umurimo, bemangire igikorwa cabo. Imana yo mwijuru turengere cyane, Imana yo mwijuru itubabarire. Niyo mpamvu twige tumama dutsindwa, niyo mpamvu tunanigwa, niyo mpamvu usanga intambara nyinshi bagenda batsindwa. Muri kino gihe Imana ihamagara Gideyoni yaritavye, ahise ibimenyetso, aravuga ati nimba ari buntumye uzotuma nkirisha Abisirayeli, uzokoresha mu kwirisha Abisirayeli. Imana imusaba, ahise ibimenyetso irabimuha. Gideyoni amaze kugenda, aragenda ahamagara kuri aramubwira ati abantu bose basubiza inyuma, kuko hamwe bagenda bangana uko bavuga ati ntibabikoze bakishira hejuru. Ariko Imana yamubwira ati bamwe baragenda baravuga ati naba ni benshi, batwara kuhageze ndabakurobanurira. Muri kino gihe rero Imana iri kuyarobanura. Harimwo bavugumutse bagenda biyoboye, abandi bagenda bagiye, abandi bagenda bajanye, abandi bagenda bashoranye, ariko Imana iri kuyarobanura. Uyu munsi Imana iri kuyarobanura, idakirishije ishengero ryose, iri kuyarobanura idakirishije abantu benshi, ahubwo igiye gukirisha umuntu ayigororokera ahagaze neza. Kuko abantu barivanze, uyoberwa umukristo, uyoberwa utari umukristo, mu rusaku abariyo, mu rusaku abariyo, mu gutukana abariyo, mu busambanyi abariyo, mu bwicanyi abariyo, mu bubeshi abariyo, mu busuma abariyo, ahantu hose ugasanga abariyo. Ukayoberwa rero ubukristo bw'abo buhagaze, ukayoberwa indho ryabo. Ariko hagera ngo ni umunsi wo kuja gusenga, cyangwa umunsi wo kuvuga ngo bakaragororoka, ntumenye uti waraba ukavuga uti gene wawe unasanga hahandi, gene wawe unasanga ari muri ibi, ukavuga uwo ni umukristo cyane, umukristo baba kuja kuraguza babariyo. None Imana izoza gukirisha abantu nk'abo? Mbega mu ishengero harimo abarwayi badayimoni bakira? Muri bantu bangana nko kumva abadayimoni bakira? Murumva aho hantu hameze uko Imana yamanukiraho? Muhemu yabaho? Kivange mu ishengero, kivange mu miryango, kivange caravangaranye. Uyoberwa abakristo n'abatari abakristo. Uyu munsi umuntu ava kwica agacica hariya imbere, karirimba, gakora mu bikorwa by'Imana, gakora ibiki na biriya, ariko ukamenya byose ntibisanzwe. Inzigo, ishari, umuntu anezerwa nuko mugenzi we yambaye agatenge keza, anezerwa nuko
umugenzi we yambaye akositime keza, ntanezerwa yuko mugenzi we arose promotion, ahubwo atangwa kurondera icatuma amusubiza hasi camwica. Ariko iryo juru turiko turaja mu ijuru ryahe bene data. Kubu wayobewe, umuntu ayoberwa umukristo, umuntu akayoberwa n'utari umukristo, umuntu ntashobora kubatandukanya kubera abantu bose bivanze. Muri kino gihe rero Imana irashaka kurobanura abigomba gukirisha abantu bayo. Imana iragomba kurobanura abigomba gukirisha intama zazimiriye aho zitozimiriye. Imana iriko irarobanura. Rero mwene data, hagarara neza wisuzume. Waba uri mw'ishengero na ririya, hagarara neza wisuzume. Waba uri mu muryango hariya na hariya, hagarara neza wisuzume. Mu muryango wisuzume uko umeze, mu itorero wisuzume uko umeze, mu gihugu wisuzume uko umeze, ndetse aho utumbereye hose wisuzume uko umeze, kugira ngo Imana niza kurobanura, Imana niza kurobanura, ntuzava usanga uri mu batawe inyuma. Kuko mu kurobanura Imana ije kurobanuramo, ni ukurobanura gukomeye. Rero suzuma umutima wawe, suzuma uko uri kugendana n'Imana, suzuma uko wifashe, wumve ko atahe gutandukana n'Imana, wumve ko utivanze. Kuko Imana ije kuvangura ikivange, Imana ije kuvangura ikivange kivanze, Imana ije kuvangura ikivange kivanze. Mu miryango abantu benshi babujije abandi gukizwa kubera imyifatire y'abantu bitwa ngo barakijijwe. Mu itorero abantu benshi baretse gukizwa kuko abandi baretse kwinjira kuko babonye ko musohoka mugakora ibidakorwa, mugakora ibidakorwa birenze. Niyo mpamvu Imana ije kuvangura, Imana ije kuvangura, Imana ije kuvangura kugira ngo irobanura abigiye gukirisha. Ntabwo igiye gukirisha itorero ryuzuye, ntabwo igiye gukirisha ngo umuryango ngurumva ngo bana oya, ije gukirisha abo bafite imitima itunganiye. Yesu aturengere cyane. Ije kurobanura kugira ngo irabe abafite imitima itunganiye, kugira ngo bayikorere mu kuri no mu kugororoka. Muri kino gihe birababaje, n'umukozi w'Imana ahageze ko avuga ijambo ry'Imana ry'ukuri, nta nubwo aronka ikimwumva, nta nubwo ijambo ry'Imana baryumva. Kubera iki? Abantu bamaze kubona ko abantu bose ari ba escroc, baraza ngo baje kwibisha ijambo ry'Imana, baraza baje kuvuga ngo izina rya Yesu kugira ngo bibe. Niyo mpamvu Imana ifite agahinda n'uwihagurukije kugira ngo imukoreshe ntashobora gukora, kuko aba ariko arabwira bamaze, imitima yabo yamaze gukomereka, babona yuko nawe ari inzira yo kuza kumwiba. Niyo mpamvu Imana ifite agahinda, ije kurobanura, iraje kurobanura, iraje kurobanura impene mu ntama. Iraje kurobanura ikura impene mu ntama. Rero uwagomba yakizwa, uwagomba yakwihana, umwanya ukihari, igihe kikihari, n'umwanya ukihari. uwagomba yakorera umwami Yesu. Yesu aturengere cyane. Uwagomba yakorera umwami Yesu, kuko igihe kiragiye, igihe kiraheze, igihe kiraheze bene data. Igihe dusigaje n'akahe gato. Rero uwagomba kwihana yakwihana, kugira ngo ntazohava asanga ntazohava asanga atazwi cyangwa yisange
muri izo mpene zigiye gukurwa mu ntama z'Imana. Mana yo mu ijuru turengere ijambo ry'Imana, Imana yase ku mutima kugira ngo tuganire. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ije kurobanura impene mu ntama, kandi Imana ije kwirobanurira abantu bayo, ije gukoresha kugira ngo itabare intama zayo. Kandi mu kurobanura bizoba ari ibintu bitoroshe, kimwe n'uko umuntu wese yakwisuzuma ukaraba uko ariko aragendana n'Imana. Imana yo mu ijuru bampera umugisha. Murakoze. Turagushimiye nyene icubahiro, turagushimiye mwami w'abami, turagushimiye sego w'amahanga, turagushimiye igitandara gikomeye ko atawuhwanye nawe mu ijuru mw'isi. Turagushimiye ko wumvise mwami Mana ko twari dukeneye kongera kumva uko tuganiriza mu ijambo ryawe, wongera utubwira ko utubarira, kuko utubwira kenshi yuko uje kurobanura impene mu ntama, ndetse uriko uratoranya abahizi bo gukora umurimo wawe vy'ukuri, kandi databuja bakatabara intama zawe zasanzaye, intama zawe zagiye, intama zawe zabuze iyo zija n'iyo ziva kubwo kuburanirwa Yesu. Mana turagushimiye ko wongeye kutwemerera kuvugira muri twe ucishiye mu ijambo ryawe, ntuhabwe icubahiro. Turagushimiye rero data ko watangwa natwe ukabusozaye natwe, turabigushimiye, ntuhabwe icubahiro. Uragororotse kandi urahambaye, shishikara ubana natwe kandi ongera utahuze kugira ngo twumve ijambo ryawe, dusobanukirwe vy'ukuri, kugira ngo tumenye iryawe kigeze. Urakoze tukuvyumvise kandi ukoze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu Kristo abaha umugisha.